Duming, mabali namin. Ay, makatindar pa imot ni Duming iti maagay as seminar workshop. Yay Davao. Sakbay asumurot ken Rosa yay Hawaii. Bakit? Kasta aya. Una nang, so ati kay madanagan. Duha kami kan tatangag biyahe. Kit nasaya at Ay, dandanagak kami nakanayo ni tatang yun na awan kadwa na akas lamang kita kan kuha na kahit. Oh, naimot daytan. Ay na, amamukan gusteng. Ang mga noan nyalat kukuumaw na awan mang dilaw kan ka, mangisaksakit. Kaslaglaubing matan iti pangipagpagarupam kanya kano. Talaga, mait nalablabas ka pa yung ubing no daduma. Wanin malangit. No, maminsan. Malabsan niyo ba't ngamin, ti panangyali ka kayo kanitatang nanang. Nangag mo bakat? Ay, thank you Duming. Kasta, ati manugang. Uray may sa ti manugang. Ang alalalawanan. Agkadwa kay man agkatugangan. Di kayo madanagan nanang. No agaram ni tatang ijay. Ops! Ay, santang agkadwa di Duming. Rabak ko na ijay, tatang. Ngalawan, husto daytan. Masubraan yung tagrin nabak no di kay pailaggaraw. In kay katidya barangay hulan tani aldaway. Sa pagkimaturo kita. Tapno makasapa at ngagriingin ton bigat. Nagasagtaon ni katugangak. Kadwani man ni kagawad matamat. Nukaskas iso ti kadwak amang kita ka ni katugangak. No bilang agpapaanawa akas iti ko na ni Nanang Sofing. Jak mababalaw ni katugangak a Sofing. Nukurang titalak na ka ni katugangak Agusting nukas nang agbiyahe. Malabsan ba't ngamin ni katugangak yaging tataraki no daduma. Urikas kasano. Makatrabawak pa ilang matakas chairman ti barangay. Sakbay aglibak manay. Tsak may bagano kaano ti panagsulik. Nagdakton iji Hawaii. Amang agpa-extend kami kan Rosa. Depende ti ko na ni Uncle George. Nay, maturog kan sa manay Duming. Saan na tang? Agkidkidumak lang, takas na nabanok na giti mata. Pagbitlaeng, aglanding ton to eroplano. Uy, saan ka maturog? Nini. Apay agkaslasan na saya ti panagtayab to eroplano. Madensa. Ni, yapayan. Delikado tayo siya. Mga no. Anya! Ay, anda nga rudan ngay, apo. Sige ay. Wan, sir. Agrubwata ka dagos. Sige, sir. Bye-bye. Anya matun tinapaspasamak ka na gusting gandumeng. Awagak ni Rosa. Ay, saan? Ang mga nadadang agdanagbot ni Rosa numaamuan na tinapasabak. Agrubatak kit din.
Dagasik jay putot ni kagawad matmat tay sunti kadwa ngag biyahe ngag pa Manila. Nakaputi tayo ni papangko. Nakaturog manan nana. Uray na duming kan tata magusteng. Kung natiners ang nakasaritak, nga orayan tayo ti 24 nga oras. Maamuan to ka na yung jayan, no? Makalasat na kan patay, no saan? Oray jay nakasaok a doktor nana. Kas jay matimbaga na. Nagkasat na din. Ta saan daan na tayo adagos. Saan daan ay tulad ka dagi jay kakadwada. Abang kaidan anay sangput dito'y Manila. Ay, umay ka, Ima. Mapadag kararagin si Chapel. Di talangan ti mabalintang aramidan ita. Oo, nana. Ay, Mapantayo lang nga nagkaragat. ay. Nasaysayaat ng ti agdandanag tayo latan dito. Dumeng, anya day tuwi na mapaspasamak ka na tayo. Kaslatay mo't lakali nga gamampayag latan ni Tilawang. Makadanon tayo tulat ta, ano sa dino ti pakadanunan tayo? Imbagkat asa na makasalid iti kasla panait. Asa na maikat iti pusig ko. Kasalastikumot na mabinabinat latan. Uray nga ta sa dino ti pakadanunan tayo. Amin tayo nga glaylayag, adda panait, asa na mapugsat, ang nakakonekta ka iti pusig tayo. Anya ka no dagito ingay. Amang ano iso na ito, itay ko na da sinulid, amang igawgawin iti maudi nga angas tayo. Anya? Itay pa ya pampanunutag, tayo nabasak, may papanay iti ESP. Anya dayta? Extrasensory perception ka na o. Narigat nga ilawlawag tatang. Nagado nga mo. San ka maawatan? Talaga asa na maawatan na ito na mapaspasamak ka na tayo. Nadyayan ni kagawad matmat. Nakaununan. Ay, kamakamon ta. Saan tayo akabukbukunan ti kapardas ti tayab tayo? Sumursur tayo lang iti sana maawatan apuloy. No, angin nga tayo ito, yun niya. Wangag pa iso. Ay, natay tayo ka din, Dumeng. Tatang, adda makita ka kasla paglandingan. Ay, woy. Makikitak mo tan. Aglanding tayo dita. Kita nyo lagi nakaununan nakakadua. Aglanding dan. Ay, makainan na tayo humatlaing ngayon. Di ibaga ang makainan na tayo Tas saan tayo mo nabannog? Ape nabannog kayo Una ya. Sa anak mo na nabannog. Mayat. Anday tan ti paglandingan. Aglanding tayon. Yahoo! Apay. Isaan mo't ngagdisodag iti sa kakitidaga. Ura siya. Ngay. Kan saan samot adaga dito Jesus. Sa dinon di nakadandanunan tayo. Daya ni kagawad matmat. Saan mo't ngagdisodag iti sa ka na? Tatang, dahil ito'y lakit di tayo kunada Hades. Hades nga. Anya lugar dahi ta Hades. At danabasak may papaniti lugar Hades. Jakla mo nagpaisaw. Uno partot lang iti panunot lang iti masisirim. Ay, awan laddi kay karkarama. Ne. Imbagkit de ta ure at dalubaid asa na mapugpugsat an isuloob di pusig ko ken. San mo't makasali. Kunyar tatang. Ang damot nabasak may papaniti dati alubid. Isunod sa dati ti linya ti maudi nga angis tayo at tao. Andiyaman daytan ako nak. Kaya't asawa na ti alubid. Asaan tayo pa yan atay? Anya?
At dapay may sa alubid na mga gawgawid iti angas tayo. Ti ko na ti daduma ket may sa abuok. Na ita alubid, ti kay batugan day buok ngay bagbaga ti daduma no kasi nga adda may spal ken patay. Nagulo ti utak ko. Yak mawawatan na itang ibagbagam. Basta tinabatan, si bibiyag tayo pa'y tatang, makasubli tayo pa'y ijadaga. Anya? Umay dito ni kagawad matmat, adamot lubid na. Iso ama sigurado kung nagkukuyog tayo tumot lang agawid, iji nagbugsutan. Anya? Wan, Rosa. Adada agpadpada iji ICU. Kung ti doktor nga orayan amalpas te 24 nga oras. Ewan agkararag tayo, anak ko. Ewan. Sapay kumaata malasat dani patay. Sapay kumaatawan kumpay, amang kumpay kadakwada. Anya, agawid kan. Uy, nakit na saya at ano kasta, Rosa. Ala-ala katagan anad kawan. Wan, sige. Kasaritam nga ruda ni Uncle mo, George. Bye. Mama Suping. Oh, Ima, naggap-gapwam. Nagpagnapag na aklaan di tarwar. Makapasikur ti aguray iti panaglabas ti oras. Ay, nakasaritak ni Rosa. Palubusan mo't lakano ni Uncle na George nga agawid. Nasayaan no kasta, nana. Ay, makapadanag ti kastoy. Ay, agtalit tayo latakin ni Apo Diyos. Ima, balasang ka. Manangaasi ni Apo Diyos. Ambok, asaan na tayo abay-bayan? Ay, salbag. Kunaglano pagsayatan ti ibaga dagiti babae apada tang agtatapaw. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nay, apeng agdaw-dawat kayo ti pamakawan tatang. Naging tataraki kayo kadimanan nga po kadagiti babae. Dandan ni ngembaliktad ti atap ko iti napasama kidi masidegak kadagijay aseksi. Apay ako na baliktad. Isu damot ten tinanggargari. Imbis asyak ko mataging tataraki nga umarog. Sayang ta dito'y pa'y nagbudengan tibiyag ken patay tinakapanaknakak. Anya tinapanaknakan niyo? Agaruyot gayam ti kinataraki. Agasim, kurang na lang nga iguyod na kundi may sa. Ay, nagpanginaak mo da kampay di. Kastigayam tirik na no nataraki unay ti tao, Doming. Da kayo talaga. Aging nga kadidin. Ngalawin-winin. Sa bali man ti panagkitam kanya kun kay. Tatang. Namamom. Mas daawak at talaga iti daytoy alubid. Uray sa dinon sa ti pakadandanunan dayaw ket awan pagpatinggan ti pannakabenat na. Saan laday ta? Simurot iti amin agraw. Di mo ka din nadlaw day ta. Nadlaw kong? Sinubok ko itayan ta namin ado nagpuspusipusak. Nagtamli-tambli tupay. Ngam saan na nasimbalod? Anya? Uy, kaya't asawan na ita. At idog ti biyag tayaw. Saan tayo pa'y amatay? Yay, taraok ti manok na dya. Tay manok niya po San Pedro da dyan na tang. Anya? Ay, nukasta. Asidig tayo ni tiruangan ti langit. Ay, kwa? Amangan no saan tayo ang makasidag iti ruangan ti langit? Nanene.
Apay asan tayo ang makaasidag manggag dito ti taraok ti Manok ni San Pedro. Kaawatan nga sidag tayo ni Jelangi. Lumapugsatan na ito'y lubid. Mabali na makaasidag tayo ni Ijay. Mapugsat? Huray sa na mapugsat takas lalastik kumad sa naya. Hihihi. Awan pating katipan nakabinat na. Kita nyo. Kita nyo na dyaw. Ni. Ada nakabado iti nagahid apuraw. Kaslag turong dito ayanta. Agturong lakit di dito. Ya. Nay, pagdagpil na kawitan. Ni Apo San Pedro. Ay, suka di daytan. At idugan ti bukla kan barbasa ni Apo San Pedro. Isulakit di daytan. Umay dito ayan tayo. Awan, kasalasaan na tayo mo't ang nakita ni Apo San Pedro. Talimabas la dito ayan tayo. Nakita ka kayat day tamay sadita ti sumabat kini Apo San Pedro. Itay nakabatog dito ayat tayo ngem kasladan nang igawid king kuana. Nakitak mo't na dyan. Kat awan nang igawid kin ko na, no di kat saan anabenat jay lubid na. Anya? Kundatan, di na nasit ka niya po San Pedro. Gaputa saan anabenat jay lubid na. Aya. Oh, dahil dyan niya po San Pedro. Nag-about face. Ni. Agsublin sa amay. Agsubling agpaisaw. Sige man, nakayuman ti umasidag tabarang masit kanyaw. Ay, unman. Subukak man day to'y alubid. Mas dawak at talaga di day to'y alubid kahit. Sige man, umasit kanyaw. Ne, ada nang sabat kan ko na nakabaraw. Na. Naasit kan mo't da diyan nakabaraw. Amangan nawan lubid na akas karatayaw. Kararwangatan day ta. Natayngatan, sana kas karatayaw. Anya? Kunak tumot na natay da jayon. Kararwan da jay. Nakita yung mga. Inuwagis niya po San Pedro ti papanan nakit na panan. Katni. Adagayang pila ijay. Nakipilan jay nakabaraw. Anya nga tatipil-pilaan na gidyay. Ang mga nwada ayuda. Ay intayo mamut makipila. Awan ayuda dito itatang. Ne, umayan ni Apo San Pedro. Magsaka na kayo. Apay nga, di mo't mabunatan na iti lupit tuming. Tatang, isardeng nyo retan. Apay, anyat aramidam takas kalabaod at turo, akayat na ti makabulos. Agwa! Kaya't kula subukan da ito'y alubid. Nakadayo kamin itay, iti naggapuan may ngem. Awan sardeng amabunat. Ngem apay ngay, adi mo't mabunatan. Di mo pilitan, nabinatan. Tamangan numapugsa. Nungat na pugsatak. Anya? Piloso po kalakay. Aguray ka. Sikag ka dia talaga ni San Pedro? Nene, ay. Naglampong kang amingkad. Wan. Gaputa sa anak akalbo. Nita, uyawam sa di kalbo. Tatang, sangar tilay bagbagayaw. Makabasol kayo. Bay anak man duming. Impostor samot na ito'y San Pedro. Salbang na to'y. Masit gang ka lang makita. Mapugsat day talubid mo, no di ka agparbang. Kaya't kung arod mapugsat tap numasit gan ka. Siya akong dimang
pugsat, basta sumurot ka kanya. Ah, Di mo talyawan na ita babae. wow, sexy. Ah, Kayat mo apugsatan na day talubid mo. Sige, makamo ka. tangay san amabenat. Sige, pugsate mo, sexy. Saan tatang? Matay kayon no mapugsat na ita. Ah, Kukuha na kayon na ita demonyan na isot deng ganyaw. ah. Umi kayo. Di na kuyo din na. Sumurot ka kanya. Ini ganak mat ni siksi. Sanda kapag ginuyudan na. Mapisang ako na. Tatang, umibot kayo kita siksay. Pasurot ni Satanas na ita. Hustan! Sanda kapag ginuyudan! Ganun. Agyaman na. Taga-inap na kaya. Kung nakla nagpaypay sa amat matay kami. Kat igoy-goyo din ti demonyo ni Katugangak Agusting. Domi, mabali namin. Anyamat ti kastoyan. Manipo di chiftano dak. Kasto iti taratibiyag ni ti opisina ti barangay. Nagdakla parikot iti ni tatang ti sana panagduty dagiti nakatuka nga officer of the day. Aging gayta, kasta pala ti aramid da. Idi kagawad akon, oray saan ko ang duty. Adaklat ta dito, tay pagpakapok ni tatang. Karkaro, saan ako na basta makapano dito yung barangay, itatasya akong ti barangay chairman. Saan ko lang kumakayat, idi tag kandidato para kapitan. Damok tirigat na. Ngayon, saan ko matakayat, akagura na katugangak. Naimbag man, tanadanon ka dito yung opisina ti barangay, Chairman Domeng. Manang simang, na kayo mo'y. Agtugaw kayo. Talaga nagtugawa ka. Alangan mat, ngagtaktak diraklatan. Tanod karag. Itaman no da napudot adanom pagkapit pagkapyan to isang eli tayaw. Uray saanan ta kape, agyaman naklangat. Okay. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, manang. Umay ko man nireklamo tay kaarubak. O sino, karuba yaw? Tay adda anak na si man. Karuba yaw nga ada anak na asiman? Ni Mang Banong, ti kayat siya asawain. Natumpungam, Chairman. Anya ka di da jaya? Anya tinagbasulan na. Nagtakaw ka ni iti ayat? Ginundawayan na kayo? Wano anya ka day? Balo ak ngagpaiso. Ngam sa anak basta agpatakaw. Basta. Saan aday ta ti parikot ko, Chairman? Anya nga Raul? Ala. Ibagayaw, tay kabil ko dito yung lagbok. Ay, hapo kaya tibiyag tiyag karo ba? Ninsamat si Mangge na patalikod ka naggapo diti opisina, Chairman Domeng. Huwag tatang kagawan. Kat adamanan sulbaran tayo parikot. Nanyaman daytan. Riri tiyag karo ba? Manen. Kat ti involved. Agpada abalaw. Balaw. Apay naginaramda. Kumaano kasta? Saan mo'y agpinpin na laing da. Na, anya klase ti pa nagpinalaing? May panggap itinapig sa sound. Wen. Nanggag ko daytan ariklamo dagiti taga Purok City. Nakapigpig sa kano ti pa nagpatukar ni Banong. Kat ni manang si mga mismo akaruba na ti maringreng. Kat iso ti nagreklamo.
Nyalakit din ti biyaga. Agkaruba, rumbang ko mga agsinakit na. Talon na parikot ti maysa, isuda ti kabiitan nga ginarayat. Ay, kumpormila ti may datag akaso no parikot iti barangay. Ay, may sapay na ito. Kaano nga ta masulbar na ito parikot? Tila ka may sugsugal. Tila inga ko may rinda pa. Wala. Anyapay nga yan. Pag gusto ka, di pa nakatugtuglip ka. Awan, matingata ti umaya ka barangay. Lakay, anya mo tinday jay nga agpatpatukar. Dandan ito mga tirabi Itay sa pay malamday ta. Katun mat, di lakit matitilagan. Ijay sa matbalay dabanong day ta. No saan nga ijay balay ni Simang Aywan. Agkunkuntis da kita nga kaaruba, nakapigpig sa tipatukarda. Nga uray mo't awan okasyon. Ijay balay ni Simang dayta. Tasaan na video okay. Long playing nga ta dayta patukarunan. Anya mo't ngagpay so daytan. Awan lang at mga nawa mo't amis mo akaruba na Awagam ni Dumeng. Mandara na dagiti barangay tanod amapan mga nawa tapno sumardengan. Nawon, kani. Uray saan mo't unay matitilang na tao. Tasan amis mo akarro bakit? Sigurado pakairamramanan dayta. Ewan da kayon tumot la barangay official si babalawan dagiti tao ang maapiktaran dita. Salbagya si mangin. Anya launay ti pagaayat na ya. Nga agpatpatukar. Ket bukbukod na lang aron ngagbalbalay. Ang mga dayta musika kas kada kanta apat patukarin na ti ibilang na kabalay na. Ay bisan nakaul-ulimag tawan nga rod kasarsarita na naariwawan. Mabuak amin nga ipos kada marabutit nga tayo balay naan. Ay. Dita nakunta ko ni Duming. Hello Duming. Di ka lang matitiling aya. Asidig sa dita balayo ti pagtataudan dito nakapigpig sa patukar. Kasta aya. Nasayat nga rod. Sige, barang idapon na, tisteryo na. Sige, bye. Anya ka na. Binaon na kanon dagiti na nakaduty a barangay tanod. Barang no pagsardeng da. Ay, umay kayo, babarus. Ay na, maragsa ka nagmanta, malagipdag nga umay tanggayan. Ay, manang Simang. May kami ta. Ala, agtugaw kayo pa ita, irwar ko dagitay biskuit nga stateside ang nagkapu ijay London. Ay, para man kuman kada kayo. Manang Simang, saan kami nga? Ay, sus, di kay agbabainin, tanod pilat. Kakaiso na sarong kayo dito'y balay ko. Dayta ngamin napigsa patukaryo. Ay, wan. Amo yung amin ubeng. Balo ako. Kun si siyak dito'y balay ko. Nukas to'y arabin.
Nang runa no sa anak nga agrikap iti tawa. Kasla nagado ti agpaparis ama tamang mulmulagat kanyak. Ay, anya? Wen, kat uray no irikap kon dagiti tawa. Kasla addan dito'y unag tibalay ko dagiti agpaparis amata. Iso nga, agpatukarak man iti napigsa, tapno mabugaw da. Nukastan nga agpatukarak, makaturog ag tumatan. Saan mat makaturog dagiti karuba yo, nukas jay manang? Di da katagyaman, talibre ti music da na maturog. Makidengdeng agdalaang mat. Ang manang, kwa... Ngay, matungtungan kamatan pilat, ay mabitlaang. Pagkapyan kayo man. Anya ay tanod pilat. Anyat ko na ni manang simang indirabi. Ay, kwa, inyaw awan na kami. Anyang inyaw awan. Abang gayam. Saan kami na nagsardengkat ng oray din napasar ko ang nakapan kayo ni Jay. Anyat napasamak. Ay, dayjay nga rod. Inyaw awan na kami. San mi mat anaalat nang tubngaran ide ta kwa Anya akwa. Apaman na ilukat na nga mintiri daw ti balay na. Idi nagtuktuk kami. Pinasarak na kami adagos. Nakaragragsak ta pinasyarmi ka no. Anya. Idi kwan nagirwaran iti biskwit kas kada pinagkapi na kami kunak manlangan. Kastan? Idi imbagak jay napig sa patokar na tiga po na anapan kami iti balay na. Ay, imbaga na mutan ti makagapo. Anya makagapo? Iso ka nung agpatpatokar iti napigsa no iti rabi ta pangbugaw na kadagiti agpaparis amata kumikita kinkwana. Anya? Dwaya na kanon jay patokar na ta makaturog tumat kanon. Salbag, kasta tirason na. Agad, kumusta matan nang iti karoba na amatitilang? Ay, piloso po. Imbisket ka no nga agyaman da talibren ti mangagda music. Ta magidengdengag da kanulaang. Ay, madiday ta arason? Ay, talaga amadi, chairman. Awan mo't maibagamin iti dayjay arason na Na, good morning, nataraki akagawad. Chairman ko na kumangam, amok atong ngarem, takagawad kamot ngamin itan. Ne, simang. Sana ngagpalpalikawan kagawad. No planom ta agpairwar iti pagpalamiis dita. Ununaan kan. Saanan, takalkalpas ko ang nag-ice cream dita kanto. Sanak met nga ruden, ngagpalpalikaw. Anyat gagaram. Ireklamok dagijay barangay tanod. Umay dagkat sitsitaran. Apay ka no akon di patukarak. Dejay. Kastoy na ngamen. Ay, awan lat sirbiyong imbut-butos min Nulapdan nyo mati pagragsakan mi at taga-barangayan. Amuyo mat. Balo akon. Sisyak nga agbalbalay. Anyat pa nagkunayo. Nagragsakag ti kinabalok. Da kayo man mati mabalok. Nung makalagib kayo. Di kay kat agsapulan iti pakayaw awanan ti laglagip yon iti kinaagmay may sayaw. Nay. Anya di... Sikaman ti mabalo kagawat. Anya nga tati aramidam no siksikan nga agbalbalay kat malagip mo tinagawan. Ay, nay. Excuse me, Simang. Mabiit lang. Kas imbaga akon, chairman. Ay, kagawad. Balo akon. Anyat namnamaem akasasaad ti balo akas kanyak. Saan ka di amay kawa iti panagkunam? Kastoy na, Simang. Imayak.
Ta umay kulayibkas ti anak akan ti pusok. Ngala, yibkas mo nga rod aminin. Sumublatak tumat nga agsao, kalpasan amayibkas mo amin ngan anak akam. Ay, agyaman na. Nagsardeng mo't lang namang banong agbidbidyo kay. Ang lalaki di ngagpayson di kastoy. Tila da pa kasiksikoran ka nagiti kabaranggayan. Sino mata na ito? Mang Banong. Hello, Mang Banong. Insardeng men, di happy-happy. Ha? Ay, kuha. Saan kaingatan ang matitilang? Angam saan mat-apumanaw na gito'y bisitak. Iso nga agpat nagkami nga to dito nga agtutong taong. Anya? Di kay madanagan. Saan kami nga gariwawa? Angam amok adda pa paboran yaw. Nay, apay ako na iti kasta. Di balo akarubag. Di yung maanawa. No isot mang patimpawang iti nakatrompa a radyo na. Una data sa umo na mang patimpawang. Kasuan mag. Sa nga karubaan lang ito'y video kay. Idinto tato'y karo bakit sa nga baranggayan ti ramraman na. Kasti na ay Mang Banong. Ay, awanan ti amok agapona. Tapno iliding da. Bye! Na, inidap na. Anya na jay ilidingdak ako na na. Ay, anya ti kayat na asawa. Good morning, Manang Supeng. Kastamat si Mang. Nakaturog kayo matngatan iti nasimbang iti rabiin. Saan ako na nagpatukar iti napigsa. Ay, jakon na puutan Do kaano, no anya nga oras na nagsardengag kanta da banong. Ay, ngun gayam. Isuda ti nakaar-ariwawa iti rabi. Nagsardeng damat nagkakanta iti sakbay ti alas 12. Kasta aya. Ay, naturugak nga men, ti kasta unay apadagkan kanta ni Banong. Ay, ure lang at amang urat-urat aya nga gibirbirit, idi nagida akaw. Uwan, ay, maluksawak mo. Idi kwan, nagsardeng damit laang. Ay, nasaya at ado nga min ti agrekreklamon. Amok uray siya, irekreklamo da. Idi damo, siyak tinagreklamo kontra kini Banong Abalo. Idi kwan, siyak matenti na ireklamo. Kaslaak lang amin ng sutel. Aya. Awan anyaman na kanyak day jayan. Sige, Manang Suping, agpatuloy ako. Ay, sige. Nay, nagsaya atay. Napasardeng matlangan, nagitag pada Abalo, Amerik reklamo, gapulat ayat dang agpat-patukar ka nagbidbidyo, okay? Nasabat ko ni si Mang, bareng agparbengan. Wen, agparbeng nga taday jayan. Uray mo't ni Banong. Saka agnirsay. No istorya ko ma. Abangan ang susunod na kabanata. Kanyan day ta. Abangan nuad da mabukal ni Doming nga istorya. Babaan kadagiti agpada Abalo. Ang naasam nga agpatukar. Kan naasam nga agvideo. Ay, woy. Masangon na pala nga tatag surat-surat iti istorya aya. Masangon na ano kayat na? Sa bagay, mabali na masangon nanton ti agsurat.
no matuloy ti susurot na ken Rosa iti Hawaii. Wen, ijay ito nga tangag surat iti istorya. Hihihihi. Iso nga, abangan ang susunod na kabanata. Hihihi. Ay sus, nasyak ti si Kabanong. Happy ending. Ay, alaman nga rod kagawad. Isuro nakman no kasano di imbagam apataran pa. Dayay. Nabayag met basitan solo ak ngagid ida. Iti medyo napitpitan akut sound. Ti katrimi iti day di kang abakit ko. Sukata mo ni ti baro akudson. Day ti mabalin mo ti agbulyabo sakbay amaturog ka. Na iday ta agboyabo ako namon kagawad. Apay nga agboyabo ak ngay. Ay sus, damagampay lang mo't. Nagmayat tubay. Ay, anyan? Adu ti mabang-aran itan, ta saan kaunay ngagbid-video kay itirabi. Sa nabalin ni Taal daw, taawan unay maistorbo. Uray mo ni Simang. San mo't unayin anapigsa ti panagpatukar na. Maya at dayta, agpada kayo anagreklamo, agpada kayo mo't anaireklamo. Hahahay. Kagawad. Tulungan nakman kitday. Deta man, urayak deta. Matulungan nak kaday. Alala, ibagam no anya deta problema. One click la deta. Ano kwa? Mamatyak iti kinasiglat yo kahit. Iso tulungan dakman kitday. Abaw. Sino ay ati mangipagarap akasar ada gusti ba naganda? Kastoy tumod latong balda. Iso ako na. Agkasar kayon. Kitday to'y bispira sa adagusin. Kagawad kayo, tatang. Sige, kagawad. Apay nga itakala ang Chairman Domeng. Madaman ti panagwin-win na lagas dagitag pada balo. Ay si nobyo ka nobya. Kunak man lang aglantik nobya. Nag-video call kami amin kan Rosa. Ay won gayam. Impagta na kontak na kamutlaan ni Rosa. Sayang, agawid kumakanaw, tamailimatan ngam uray nakakanulaan na mapanta kuyog ka iton nga agawid. Kasta ti kunana. Ni, maya da. Congratulations man tatang kagawad. Anyat pang kabkablawam kanyak. Amok amatitiling man itan ang iti kabarangayan. Masiguradok nagpatnag daytoy na patpatukar. Manipod inton rabiin bigat. Adanto pa nga ta matitilang. Ala, si kaman timang pugto, Chairman Domeng. Panagkunak, awan taon. Lakit di tadayjay makatitilang abosis ni Banong kat arsa astulaing. Ket dayta ti pangkablaawak ka na kayo. Alawan, kablaawam ni tatang mo Domeng. Awarde no panagaram ti pagsasaritaan. Oo, sampit Ay, din. mapauyi ka pa. Ay, sabali man titurong ta sa umong Ikay bakit. kitimot agwin na lagusin tatang. Salalang, ngaman gulaw, kabaranggayan. Sumalamat, nagito'y ninong kaninang. Dasti kayo kaya nagkaro ba? Di tamad lagayam di tungpal na. Di tamad lagay. Anya na chay? Tagainap lagayam.
Doming, mabali namin. Naimbag tanay dagas ka, Dumeng. Naknalipatan din nyawag yu kanya kiti malam. Umayak la kumaitay bigat ngam naladawak ba't kami na nakarieng. Nagpuyat ka man aya. Kasi ti sigod, nakipagrunda ak karag ti barangay tanod. Paginanaumot ta bagim, Barok. Uwen, iso nga roda sana kabimangon anasapa. Oh, ano di problema yu aya? Ay, kasi ti sigod Dagdi ka pa senyor. Kunakon ka. Kumaro man ti kabaw ni kakapito nga Isun sa ka namin ti problema yu. Un nga rod. Sipud pay. Nagado a question na no madama ti meeting. Saan na ngamin amaw-awatan dagiti mapagsasaritaan. So anagadot question na takasanaw di mat agdengdengag. Problema yu talaga. Taddan samot kabaw nan. Talaga nga da kabaw nan. Saan lang adda? Agkabaw ay. Kahit anya ti pampanunutin niyo nga ramiday. Meeting mi mananin ton Sabadaw. Mabalin nga may kantaw. Tasikat ti mangilawlawag iti kayat na maaramid. Saan nga min mabalin day jay ibagbaga na kay? Anya nga min ti ibagbaga na maaramid daya. Masabol ka no nga agbubotos kamen. Akayat na asawan, masukatan akon presidente ti senyor. Anya? Awan pa'y mati order kasta. Kaday ta nga road. Ngam kunana, mabalin ka no pagayatan ti amin. Iso aday jay, agaw-aw iso iti kakadwana. Pag nunumwandan no anya ti ibagada inton meeting. Kasta gaya? Iso nga may kantuman makimiting, Barok. Imbag katasikan ti barangay chairman ita. Tano ni pay lang atatatang nyo ti chairman. Ay, agingat ingada ito a problemaan. May mayat kat di no ni tatang pala ko mati chairman, takapada yu a senyor. Mayat na iso ti agsaw. Ay saan? Sa balin tuman ti sawanan ni Pitaw. Lakay gusteng kun kunanan tuman kintatang yawn. Awan pa nagrespeto na kintatang yaw. Iso bareng bigbigan na kapitan iti nagbugsutan. Si kanto ti agsao inton Sabado. May papanilya ibagbaga na nga eleksyon ti senyor. Mag-ipo di tayo malim apanagsarita mi kan katuga nga kasupeng. Saan na napunas iti panunot ko nagiti imbagbaga na. May papan ka ni Ama Pitong. Agkabaw na di alakay. Sano nga may paawat ni rumba nga may paawat kan ko na. Tapno agsardengan iti kayat na maaramid. Agkabawan hanggang mas dawak. Apaya di na makabawan ti ambisyon lang agbalin mo ta presidente ti senyor. Wano? Akin kakabaw Mike. Ay na. Ala nga tama tayagin kakabaw. Diyak sa may sapulan iti solusyon. Di problema ni katuga ka. Ay, naimbag ta na uray kumadlaan ti panagbubutosan. Dagiti agbalin nga opisyal ti senyor. Ay, talaga saan ka maanawa, Pitaw? Maanawa? Api nga anawaan nak nga may. Almanam launay ti agbalin a presidente ti senyor. Kasla nalaing ka. Saan a paglalaing dayto kahit kumati agsirbay? Ngala, urayam nga rod no addan to mangibutos ken ka.
Saan mo't nga agpabutos manan ni Supay? Saan talaga ta nauma mo taon? Husto Tikit di na pan nakaumang amin Rumbang ay pasublat na titakam. Pagsisinublatan. Unmet kit di Para makita man, no anyan tumuti maaramidam no bilang awan sa balin nga agalman no di si kalaang. Ay, awan to ti sa bali papapirmaak. No saan na pagimbagan tayo amin? Amangan no, di munto pa'y amutar aramidam. Na, di ka man. Di nagtagibas si tayo taado ti amok. Agsusal pensyon tayo to amin. Anya? Di mo pa'y amot sa asawa mon pitong. Ay, awan maong. Nay, adda kay man amin dito isangot istor ni kakasakkan pada senyores. Kasla nagsasarak kay man dito yan. Wen, Supay, agilibre kanuman iti merienda ni kakaipe. Anya, kasano nga agilibre kat nay nakakulob di talamisaan, napartik samay. Iso nga road nga da kami dito, itariingin mi man. Langgong da ito'y apadak alakay. Hoy, kakaipe! Ibabain mo lat kanadkad mo iti kasadyan mo. Po, epe aya. Yutang da ka dito istorni sakka. Apay aya nga may na nakakulob dita. Napartik ka day. Saan kami mat anaginom iti arak dito? Kasan mo mabartek ngay? Ano kaslawan mo't mangmangag na. Ringan yaw. Po, inan-ano yung amin aya. Ala ringan yaw, taagawi daw. Tanay, madamdamala ang sumipngutan. Hoy, kakaipe! Ay, anya nga minti ko am aya? Hoy! Ay, aguray kayaw. Kaslawan mo't mangmangag na. Apay ngay. Di ba't ako tay? Unay kat nga irot titurog na itan ngay. Ay, kakaipe! Kaka! Ay, aguray kayaw. Apay, kakadwa! Na-stroksan ni kakaipe! Saos! Ay, superyose! Ingkay bagay di balay da! Ibagayo kung bakit na! Natay saan? Ay, kita man lang agpaiso tibiyag aya. Apag biit. Nagdaras nga ipapatay. Awan pulos mangipagarup itikas dyan na pagteng ni kakaipe. Damot gayam sakit na di puso. So ada jayan Nagatake kat inlayunan. Masansan asaan na makaumay iti meeting ti senyor. Gapo iti dayja sakit na. Mas daawak. Tadakit din ije anakirinrin na baka dagiti pada senyor. Napanlay jay tapno matay. Anya? Kaslakas jayan Ngamnay. Anya man tinapasamak. Ay awanan Hintay tumakilama yun. Awan sa baling agkandidato. Siyaklaang bakit? Iso asigurado ti panangabak ko. Day talat sang katalanggutang mo. Kakaiso ng ambisyon ko. Agpresidente akmet sakbay amatayak. Ngala, wanan. O anya, di ka umay makilamay. Umayak sa kampanya akman. Hadulakit diti umay asenyor makilamay. Talaga Pada tayo senyor jay natay. Makipagbantay tayo Sa anak pa'y amatay. Agpresidente akpay Sang kaulit mo la dayta. Man ano aya? Arapa kung araw. Ag-blow out tayo. Anya ko matipag-blow out mo.
Manumatlat pensyon mo. Awan mat maururnom. Ada baboy jay apukutan. Anya? Ti ko nam. Mayat mat a menos presyo ti balor da ijay. Isos, apong nak. Dungdungwan nak nga apong na. Iso ang masigurado. Itid na jay baboy na pag-blowout kong tao. Di mo pa'y masigurado. No kayat dagiti kakadwa. Asikat ti sumukat kin ni Supeng manig sigurado kan. Amom aya no adda nalaing kan saan nga agkabaw ako mandidato mat para senior president. Sino kumamit ngay? Di mo laam mo. Nay, Iso adi ka manig sigurado kunakmanan. Mala. Agrubwat kakit din. Tain tamakilamay. Pumpon, nubigatan. Sangsang kamay sa tayo. Amang itulod ken kakaipe, iji sementeryaw. Ngamlay. Ang mga no saan to nga taa makasurot ni Pitong kakagusteng. Nay, apay ngay? Agulaw-ulaw itay bigat. Iso nga rod asaanan asimurot ang makilamay ita. Apay, at sakit nga. Ambok pa yan. Di mo tagpa-check up. Iso nga awan amuna sakit na. Sa itala ang makarit na itikas jay. Kasjay aya. Ay mapan ko magpadoktorin na. Kastamat ti ko na. Inton bigat ka nun, no saan to pa'y lang nga agbaliw ti marikrik na na. Mga numala daw to no'y tantantan na. Ay ibaga, masambutan natin mapanagpadoktor itangal daw. Di nakman but-but-ngan bakit? Sana pa nang but-buteng ken kalakay. Ang mga no, anyang agpaiso dayta. Ay, awanin. Mayakan. Sigurado ka? Wen. Mga bakak tupay a presidente. Sa anak pa'y amatay. Ay, dayta man ti ibagamon. Wen, mate. Inton Sabado ti eleksyon tayo a senyor. Sakto ti sumukat kinisupeng. Isardeng mo dayta. Agrubwat ka kit Inka agpa-check up. Kuyugan ka. Ay, sahanin kunakmat. Napigsa akon. Ang mga no sumaruno ka kini kakaipe. Tabon na no bigatan. Anya kuma. Di ka madanagat. Agsasaro noon dagiti matmatay a senyor. Ang mga no sikat ti sumaruno kini kakaipe. Sasawamot. May anak kadilata. Napao tibiyag ko. Ay, adayumot basit ti pinagnatayo. Nabanogan dagiti kakadwa senyor lakay. Nabannog tayo kunam. Ay, ewan gayam. Nuapay kat nga men. Di man lang nagarkilamot taga di anak da iti pagluganan tayo ang makipamumpon. Ngala sa nabali. Dayta. Adda tayo dito kampusan to. Pirmi abannog da, di da pa'y makasaon. Ay, hun nga ro. Ngam sa dino nga taaban dati ayan ti pakaitan naman na aya. Ay, ijay sa pailik di ongtaw. Hun nga taatan eh. Di mo't agsardang daga di magmag na. Ay. Ijay ti ayan ti adupay abakan ti alutlut eh. Hey, ada tayon dito. Nay. Nakadaanon tayo matlaangan dito'y destinasyon ni Kakaipe. Nakaon unagayam ni Kakapitong. Ay, agyamanak. Di tante ayan ti tanam. Ay, bagpay. Kung naklan no magnatayo pa'y aging gayeong to ti sementeryo. Ngala mapandamot ijay ay. Nalaw may kambakit. Agpisto ta iti asdag dagiti nagmidatay. Mangmisa pa ni Apo Padi.
Unay aginad mo ay abakay. Saan arumbang ada ti maudi ang makagdang iti multipurpose hall. Siyak ti manamnam asumukatan kinisupay. Iso asapaan ti mapan. Unay kanlagay. Hindi ka man aginad-ginad. Nasapa pa'y. Anya nasapa pa'y. Agsakbay ta. Umununa ka man laangan na apurado ka. Di ka mang malas, bakit? Umunakan. Agbuyatak labiit kat dagaanganak. Di kan tupay lang amin nagdigos itay bigat. Ado nga ron ti inaramid ko. Ala, umunakan. Sumaruno at taon. Nay, kablaawan ka, kakapitaw. Napatgahanin tayo arapap mo. Sika, anti simukat kanyak. Sika, anti presidente ti senyor. Ay, kunak tumay. Ag-blowout tak. Umay kay to amin ikibalay. Ag-blowout ka na o. Talaga nalaos talaga tiragsak mo, kakapitaw. Ay, kituwin mo't sikan na ti presidente. Apo? O anya, kapanak a senyores. Umay kay to amin ikibalay ag-blowout ha. Apo? Agpapartiak iti baboy. Talaga, impay-pay so ni kakapi itong ti blowout na. Wen lakay. Nga magsangsangit ka no di apo ko na. Tapi naala na latan jay taraken na ababoy nga oray saan na nga itad ko ma. Anya. Wen, utang na ka no. So day jay, agsangsangit nila ilani nga apo ko na. Apaw. Pag-enroll nanto ka no kuma, di paglakwan na ijay baboy na. Aniyan ni pari pitong. Gapo lang iti blowout. Gimuran di apo ko na. Barang may ayo damot lang. Agtalaw ka no kahit. Anya? Uy, yung barang may ayo dagi dyan naganak. Ay, agyaman na, Chairman Dumeng. Kamaudyanan na. Napatganan, tinabayag at tartarigagayan nila kay ikaw. Hun nga raw, nalaos tiragsak na. Kat uri ni nanang sufi nga katugangak. Naragsak mo, ta nakapagking naawatan damot lang. Uwan, kahit agyam-yaman akmet kinisupeng. Ay, makasangit akba. Gapo iti panangyebkas nila kay ko, iti panagyaman na kinisuping itay malaw. Nagrabrabiin ti blowout. Gapo ta, kasta ti kayat nila kay ko. Ay, ayan nagayaman. Adalay tayo makisangsango kadag iti kapadayo a senyor asan tayo nagawid. Uwan nga rog. Anawaag asumimsim iti arak itay. Kunana, happy ka now. Amang ano na panagiddan. Ayan nga ni kumpadre pitong, kumadre. Batang mi mamay tiyag sangaw. Jak nga rod makitan di taayan dakti. Agsasango nga agin inom iti base. Amang ano na paano naturong tatang. Paiman, inakkitaan dita pagturturugan na. Ay, kunaklanusanan na makapagkikinawatan dagiti kakadwa, senyor. Imbag ta dimngeg na matlaking kadumeng. Epektibo di saan kon apan nakisarita kadakwada. Kalpasan day di pan nakimiting ko. Pinal day to yun, kunak namin iti. Wen, ket bravo! Ay, dimngeg daking ka. Ha? Nene. Nyara dyan. Nene. Apay nga ta? Intay kitaan. Ay, Awanan ni Pitong ka. Anya. Taon natin. Nene, apa yan? Anya di. Nakamulagat ng sansamad nga gang angsan. Tatayo.
Itong ko presidente. Payay. Nagluan ka matan. Payay. Sayang. Nag-blow out Nyamutan. Natag-taga-inap kumutan jag kabaw a senyor. Domi, mabali namin. Ay, nagyamo na ka. Nakapag-video call kami manan kan ni Rosa. Magagaran matan ang Uncle sa makasubli akijay. Sabay kumaa, tagtultulo yan ti panagimbag na. Sa bagay, manumot ti taon na ya. Gaga ngayon ti masansa na kada ti sagubanik da. Kaya't ni Rosa nga agsubli akijay. Taggidan kaminton nga gawid. Imbag katamayat latamot ni katugangak nga ago OIC. Gusto lang. Saan mo ta mabaliwan ang tiawag ng ti kabaranggayan ken ko na. Lore kagawa din ka chairman latamot tiawag na ken ko na. Ibagbaga na nga mga nusawan ti daduma nga agraraman pala chairman. Ang mawatak mo't nagiti kabaranggayan. Ay, talaga na bang ni katugangak kanakwada. Kaslay sulat na ti amuda kapitan. Nga ore si mukata ka. Maturog akit din. Sa paliman na trabaho ti asikas wag nabigatan. Ay. Narabyan ta nagawid domeng. Sapay lubat to'y silpon ko. Saanan ngagsilaw, ti flashlight na. Nay, apay adi ka sumungbat? Na. Apay nagsarding ka dita? Andiyan takit kitam dita igit ti kalsada? Ay naglukon. Apay adi kagsaw. Anya day takit kitam di taaya. Ni. Anyat mapaspasamak kan di Domeng. Hoy Domeng, anya kagaday. Anya tikit kitam. Naglukon takas ladinak mangmangag ni Domeng. Anyat mapaspasamak king kaya. Mulmuling lang ang matladay tatukakan. Tukma mo na. Ta ito minton sumangpet ka. Kakak. Manukakala kay. Si kati nagsaod, Domeng? Saan ani Domeng ti nagsao? Siyak. Kakak. Anya? Dadyaran! Kakak! Anya te?
Nagpintasan na. Kalat ang nagpakita na ita, babae. Awanan na iti tukak dita. Sino ka? Di ka agbut-butang. Siyak ni Tukaki min aki. Saan aday tati na ibon niyag anagan ko? Nagpintasak, saan ka di? Datlagi di ita, babae. Kilata nagpakiti dita ikit di kalsada. Domeng! Apay di ka matanag sao. Umul ka ka deng. Itay pa'y anakigtot dayta. Umal daytan. Anya? Itay pa'y laa makikita anak pinpintas. Tukakakla iti pa nagkita mitay. Anya? Aguray ka. Tukaki. May saka at tukak? Exactly. Amunat balikas nga insakli. May saa ka prinsesa idi una a panawan. Ngam nadusaak. Anya? Nadagsen ti nagbasulak. Ngam uray nakpakawan na kunti parsuan nakabasulak. Nadusaak lata. Iso nga aging gaita. Agkatang-katang agpailaan. Hindi. Anya ti sasawunan. Agbalang ka tala ito. Dangdanggam ti bagbagak. Kwa. Tagaano ka aya. Nayaw awan ka kadimat. Kat nakadanon ka dito nagbugsutan. Adayo ti dinalyasat ko. Aging ga anasalaw ko ti mistiso akarag at taga-barangay Balbalayang. Jesus. Mangyaw awan daytohin. No anyat gagaram, ibagamon ta ni Rabin. Saan kayon nga agawid, di takadwam? Anya? Ibagak man laangan, tipod no ang kinatao. Kinatukak ko? Ay, mali. Anya ka di nga paiso? Matikawak. Ay, kwa. Aguray ka man. Sikang taday tay tabaw akan nayo na mangyaw-awan kadagiti taga sityo kawayan anya. Tabaw? Uy. Awan amok, di tayo bagbagam. Dangganak, kat patsanak ko ma. Ibagamlat agpaison, no di mo kayat nga report ka kini Kapitan Eman a Kapitan ti Balbalayang. Ibagbagam kit din amistiso akarag at tagabalbalayang ti kinatukak mo? Ne, ung tanak matan si kaalakay. Kayat mo, tapagbalinan ka at tukat, ipaanod ka di ijay karayan balbalayang? Anya? Pagbalinin kayo na atukak, dito'y kadwam. Tukak, tukaki, agbalin kayo na atukak. Naiturog ko kayam dito isalas ti padagur-uray ko kinigusting nga jak na uray. Alas 5 bigatan. Apay ngay. Napnapanan ta saan asimbang pat. Awagak man ni tanod pugak. Isuti may saan nagtanod idirabi ikad. Nakipagrundada nga takan dumeng. Aday ta. Hello, Nana. Ay da, siyaksapay kat din tinangringkan ka barawk.
Damag kumalaang man no nakipagronda da Tatay Agustin kan Dumeng idirabi eh. Saan mata na? Ang naladaw basit, sardami din nagawit da. Anya, ay ijak ngamin na uray asimang pa. Anya? Saan ang nakasangpot ni Kagawad Gusting di tabalayaw? Saan pa'y nga road, awan pa'y? Mga no nakiturog mo ti balay da Chairman Dumeng. Ay, un nga taan niya. Sige man nga road taawagak ni Dumeng. Naipasensyakan na pugak, agyamanak. Nasingak sa titurog mon. Bye. Tatayon, dito'y igit ti karayat nga asidad ti plaza, dito'y balayang. Ni, awan mo't sarday ti panaglag-tulag-to mi. At da kami gaya mo ti barangay Balbalayang. Kat ni Duming, tukak mo't akas kanyak. Di man la agukap tingiwat na. Di man la nagkukak. Kuri na minsan la kuma. Nagpalinan nga umul. Bagay mo kayam ti agtukak ex-barangay Chairman Gusting. Ay, san ko asumbatan. Uri agumulak mutin. Akas kini Duming. Amom kadi. Adaw siya lakumati masurat. Katyak kayat dito kak anagbalinak. Na imbag lakuman anagbalinak nga utot. Wenno marabutit. Imbag ti utot wenno marabutit. Tasaan apagan ano dagiti sumisilaw at agabalbalayang. Ne. Anya dahil to'y talagang inkantadan sa. Ado, imanukak dito'y. Tapno amoyo. Namin adon anatok maanak. Jay manukak asuki ni kansi apumupulutan ititukak. Ngam nagasatak. Tanalasin dayjay amay sa akarag. Iso nga embulos nak adagas. Mananao ka ato ka. Apay, adi mo damagan no apay pinagbaling kayo ato kak. Apay naman ko ka. Adakadwak ato kak. Kakak. Ay, awantan. Saan tayo nga muna sa dito ti anda gusting kan Dumingan, tanod po kak. Ay, anya nga ta tinapasamak da. Ay, Nakadandanon kami ni Ijay Balbalayang nga nagdamdamag no napanda Ijay. Ang awan mo't ti maibagada, nana. nagkuyog da nga taman nga ako na ako kahit. Ay, sa may saan niya kumamot ti kagaraan da Balbalayang nga eh. Imbag pa'y nagpaili da ta talaga nga adot gagaraan da ilay. Nagpaili da nga ta? Ay, saan tayo mo't nga rod ama kontak ti silpon da. Uwan nga rod, nana. Unattended akanayon. Saan da sungsung-batan ti awag tayo? Agkakamakampay kat ti text kon angem. Awan man tla reply da. Ay, awagak man na ni Chairman Gusting, nana. Ay, sige man. Bareng sungbatan ng tiawag. Napanan nga tanito kaki. Wano nagmagic manin. Kit nagbalin na pintas sa balasang. Ay salbag di kastaw. Awan Serbina, amamati ak iti siksi kung napintas. Damay sak matin atokak. Kuma,
Nusa na nagbalin nga umol ni Tukak Duming. Tadda makasarsaritak. Ha? Tukak Duming kung kunak kini Duming. Nukasta. Tukak gusti ngakmay. Ngi. Yay. Kasanupayin tinagbugsutan barangay. Nukastoy at tukak kamin nga agnanayon. Kokak! Kokak! Ni tukak kidaytan. Tukak matlang. Kunak no nagbalin anapintas abalasang. Kokak, Kosting! Imbak tasaan kayo apim manaw dito'y nang panawak kada kayo ito'y bigat. At dapat na kabalin mo. Pangasim, isoble na kami, edi kasisikot mo. Asin siya kayo, nada kayo ti natumpungak anangang angawan. Pudno nga ipintibo jay anting-anting at tinaktakaw ko. Kakak! Anting, kokak. Uwan, talo tay jay. Itad ko kada kayo jay dua. Tapno, sasagay sa kayo atalo iti anting-anting. Akpaiso, makasuple kami kasisikot mo kastao. Naika na kami iti anting-anting. Kokak. Wala, kakak. Iso na laang tajak amo no anya akita ti anting-anting dagijay dua. Kokak. Yay ngamin tinilmon ko kat anting-anting para tukak. Kokak. Anya, kokak. Iso ano anyaman ti pagbalinan nyo no itad ko kada kayo. Di sasagay sa kayo makaam mo kayo. Kokak. Baka mo ditan, kokak. Ay anti bagbagam. Itad mon kada kami, kokak. Tinilmon kon intad mo nganting-nganting. Nga maapay nga iya sa anak mo na nagbaliw, kokak. Adasan man nga ibalikas ti kayat mo apagbalinan. Kakak. Kasko ma, anya. Oray, anya. Adasan laang. Anya kata, kokak. Oray mat ni Doming. Kaya't nang isuboy tayo di basita nang isita ba to? Kokak. Di namat maungap diyang iwatnan. Iso aday ta. At adaman na di makal na kiti matanan, kokak. Si kamet Doming tukak. Yak ingagara ti panamagbalin ko kada kayo atukak. Yak mat ngamin amo no kasano nga ipasublik ti sigod alangayo. Kokak. Sige. Akpalinak. Ay, mabit lang. Stop. Abay, kokak. Mga no ad-ada. Asaan monton nga amo no kasano amakaawid kayo kanto kak Doming. Anya, kokak. Nito kak Doming ti umuna. Sa takarot mo kapiwan na umalitan, kokak. Uwan, aya. Ay, sika Doming tukak. Agsublikan at Doming tao. Nagsublikan at tao, Doming, kokak. Ay, agyaman nagsayan ti basol ko. Nagsublin at tao to'y kadwam. Siyak ngay. Si Kante mangibagay ti pagbalinak. Awan mat
Bilag dagitinted mo ngayon baga manganting-anting kokak. Uwan sa peke nga tanga anting-anting kokak. Ang hoy Domeng, umal ka ka di pala ang kartao kamutan kokak. Umal sa atalagan kokak. Bay amon. Pinapatid tao manan. Makasubli akon iti sigod mat asyak kakak. Sakpayag subli ka kasi sigod mo. Isubli nakmat kas gusting tao. Okak. Sige. Gusting kokak. Ag sublikan agusting tao. Kokak. Agyaman ak. Nagbalin ako na gusting tao. Ayan mon tukaki minake. Ayan mon ngay. Agyaman ak. Sana ko natukak. Tukak? Andiyan na tagtagainap ko. Nagbalin kami kampay di at tukak kan katuganga kagusting. Nagbalinak na umal. Umal at tukak.